سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام اللهم صل على المصطفى وعلى آله وباب النبي اللهم صل على المصطفى وعلى آله وباب النبي. Lirik dia mana? Mana lirik? Apa semua ada tak? 181. 181 muka soal Dewan Pujian lirik yang ke 5. Okey. Tonton yang megah, bumi yang berkah, datanglah ziarah dengan mahabbah, betulkan niatmu, hatikan di Islam, bekalan cinta dan rindukan ditambah, bekalan cinta dan rindukan ditambah. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Maulid disambut sungguh meriah, suasana indah berpakaian merah, mengharapkan nazrah sahibul farah, babul Mustafa pintu Rasulullah, babul Mustafa pintu Rasulullah. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Sayyidi Badawi Qutbun Nabawi Syekhul Awliya, tak banggakan diri dikelilingi bintang-bintang wali. Sidi Abdul Al Khalifah pengganti, Sidi Abdul Al Khalifah pengganti. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Masyhur gelarannya ya Sidna Sayyid, perciran maqamnya Sidi Mujahid, Sidi Ahmad Hijab banyak membantu murid. Dengarkan naungan ya Karim As-Sayyid, dengarkan naungan ya Karim As-Sayyid. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Allahumma salli ala al-Mustafa
bacalah Al-Quran, kalamnya Tuhan, jadikan amalan sehari-harian. Semoga helayan jangan dikurangkan, semoga helayan jangan dikurangkan. Tidak terkalah Abul Fitan yang gagah, hebat tarbiyah bakal rijal Allah, dikurnia Allah salawat radiyah. Guril qiyamah syajaratul asliyah, guril qiyamah syajaratul asliyah. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Allahumma salli ala al-Mustafa wa ala alihi wa babin nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad.